ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали Савдо ТЧ. Имрӯз 21 апрел 2026 сол. Нарх хонаво аз 28000 сомонӣ. Ана дӯстон, нарх мана нархҳо. Шумо агар хонаҳои арзон кофтеста бошед, пас навор баҳри шумо ҳай. Дар имрӯза видео ҳастай 10 дуна эълон ҳастай ки навортон мекунем. Хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, якта мошини арзонам ҳастай ва як фабрикарам савдо мекунам бачаҳо ки чизи чораша навортон мекунем. Тамошо кунем бача азиз. Ба хотири пешрафти канали Савдо ТЖ наворда лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Чизе ки дар котонай комментария кунед. Хонаҳои фурӯшӣ дорен, чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp рой кунед ё ки муроҷиат бикунед, омада аз пеш навори фасон када дар якчанд сайто рекламагузорӣ мекунем бача азиз. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. ира дӯстон заминам бигем хато намекунем. нигоҳ кунед, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Роҳатӣ, пушти спортзалда қарор дорад. дорои 3 сотиқ замин, 2 хона кардагӣ, 310 000 савдош кестай. варианти зур дӯстон. ина кадомитон да мисол ай тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, ай ҷои обод, ай централни точка, мисол хонаи назди ҳавлигӣ дар кортон буд. марҳамат дӯстон, 2 рақами дастӣ, як рақами дастӣ, якта WhatsApp рӯи экрандон маълумотҳои пураша мегирен. мега ки 3 сотиқ замин дорад, 2 хона дорад, калидор, банят дар дарунаш, мактаб, балниса наздикай, об, свет ҳамаш ҳастай. марҳамат, кадоме харидори аниқ ҳастай, занг бизананд, документош 100% ҳай, ҳамаш хулоса қонуну қоидааш қатӣ. ҷомон мега ҷои зурай, беҳад маҳаллаи обод, нархи зур кардем ки арзонтар мондем, савдо шава ва камбудиё ҳал шавад. нигоҳ кунед, бисёри бад бародарон менависонанд ки бародар ҳозираш ами 300 000 сомон даи давр замони ҳози бачаҳо, ака ман намегӯм ки 300 000 сум нестай, не ки ҳозия замони ҳастай ки ами дар масъалаи замин, хона бениҳоят нарх наво хестагӣ. дӯстони азиз, ба ҳамон хотир хеле агар фикр кунем бигирем, ина кардаги иморатро дидем бачаҳо, ҳамин ҳолат 310 000 мега. бовар кунед, нархи созай. дӯстони азиз, бениҳоят нархи зурай. 3 сотиқ замин, ҷош обод, 310 000. аз номи сомонаи Савдо ТЖ меген ё ки Савдо ТВ меген, кадомаш маъқултонед, занг занед, ами ака худаш мефаҳмад ки навор дар кадом сайт баромадагиай. ана дар масъалаи дастгирӣ, агар шумо хоҳед ки хонаҳои арзон зиёдтар шава, шумо наворда лайк монед, наворои мо тоб мерава, бо хонаҳоро бисёртар равон кардан мегиранд. иншоалло ки рекламагузорӣ кардан мегирем бача азиз.
و دوستان میگذاریم بعد دویمین خانه نزدی حولگی فروشی. میریم طرف های شهر کلوب بواکو. سه کمنتگه مساعتی 6 سوتیق زمین سروشنا 230,000 با سودو میشوه. جدن میگم گو جدن ای دروازه کلوب 3 کیلومتر راه طرفی وسه دوستان. در نزدی خانه مکتب سدی که زمانوی آب سوید هست سروشنا 6 سوتیق. همین محله جدن بچه عزیز ایجا گرینی آبادای پیش دروازه همین ای طرف وسه رفتن طرف دست چپ میشه دوستان عزیز. یعنی که همین محله به حد محله آباد باور کنین تمامی خدمترسانی ها هست. 230,000 سومون نرخش معامله ساز کردن میشه. مرامت نرخ زمانوی زنگ زنیم باشه عزیز. انا همین قنادی فروخته می شود. البته که قسم به قسم. چی سودا می شود؟ اعلانی فروشی در شهر باختر بینای قنادی با تمامی تجهیزاتش فروخته می شود. از سبب در جای بنا ساخته شدن بینای بلند آشیانه همه موادها و تجهیزات به فروش برآورده شدند. چی فروخته می شود؟ یخدان ها و پچکه های قنادی، مصالح بیناکاری از جمله کریشه، در، تیرزه ها و پلیتکه ها. خریدار می تواند آمده بینا را احتیاطکارانه قسم به قسم جدا کرده خریداری نماید. نرخش شرطنامه طریق معامله اگر که لازم باشد. رقم های تلفن 937 83 80 80 از نومی سودو تیوی زنگ زنید. معلوماتی پرش در اپیسن ویدیو میگذاریم دوستان عزیز. مرامت سروشنا فروشی های. و دوستان میگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشیمون. کوارتیرای فروشی را نگاه کنین. 650,000 سومون نرخش. شهر دوشنبه در محله خوجندی جامی بوده است. دو کمنتگه 54 متری کвадрати 650,000 سوم. دو مثلا میگه خب 10 آشیانگه های خانه ای که ما نوار کردیم در آشیانه دویم قرار داره در نزدیکی مسجد خولمشرف. انا همیجا دوستان قرار داره 650,000 سومون. دو کمنته ремонт های خشروک درجه عالی تمبولی در آشیانه دویم دوستانگی گریچی اتاجایی 54 کвадрат 650,000 سومونی. مرامت دلشی معلومات شه زنگ بزنین بگیریم بچک عزیز. و دوستان میگذاریم با چهارمین خانه نزدی حولگی. 200,000 سومون خانه دوستان. خیلی واریانت را ایکیجا میوین. 200,000 سومون در ناحیه 5 در جماعتی میرزویانس سه حجرگه 15 سوتیق زمین 200,000 سومون نرخ. تنها در واتساپ نویسونه 91 اخیری واتساپی صاحب ملک. خانه در حالت ایدئال نو قرار داره. یک کلیدور، بانیا، الو خانه، 15 سوتیق زمین. خب 15 تونگه میگه 12 تونه آبگیرک یعنی که بچکای آب. ремонт های خانه 100% просто медроинда زندگی را سر میکنین. 200,000 سومون انشالله که سودای ساز دارم. نرخو چی خیلی بچه عزیز. اکو دودارو اپو خولشکایی که ما را تماشا میکنین خوشا به حالتون. همین نرخ نوایی که ما میمونیم با فکر شما را چی خیلی ارزنده هستن نیستن. آیا هست یوتیوب کانالی که مثال در همین یوتیوب خانه های ارزان کدام سایت ها بیشتر رکلام میکنه. همیشه ما خواهش میکنم کامنتر یکنین. پنجمین خوندای ستارکسی فروشی. حتی ماشینم روار میکنن که سودو تجی همیره فروخته بده. در ناحیه مومین آباد ستارکس خوندای سالش 10,000 28,000 سومون نرخ. ابیومش خیلی کلان دیزلنی 28,000 دیزلنی. حجتاش تمام شدگی. دو تا رقمی دستی روی اکران شما. نو موتور کردگی. خدوای کدمشه
мотор аз худ надора, балоно где-то 60 ёки 70%. ماشین تخ پاسپورت داره دیگه داکومنتش تمام شدگی هستає حجتش بود شدگی کراسکش هم توزه بالونش هم پشتی 60-70% خلاصه گپ که دوستان میخرنده امیره ای پشتی تاکسی فقط دیویژنی زندگی مرامت باور کنین به نهایت واریانتی سازای خیلی نرخوده خیلی ماشین یافتن غیر امکان بچو استارکسا پشتی بپول کردن حوزی زنگ بزنین. و دوستان میگذاریم به ششمین خانه نزدیک حولگی فروشی 210,000 سومون خانه دوستان مرحمت کنین. آدرس شهر خوجند در تیمور ملیک قرار داره میگه حولش 3 سوتیق زمین دوروی 3 حجره گردش از طرف دست راست آغاز یافته همه طرف محکم کردگی با همه چیز چوراش فروخته می شود. چیزی که در خانه در حولی دیدستین دوستان سودا می شود. نشد نرخ 210 تا کمتون معامله سوز داره. ریمونتوی خانه هم بد نیست فسان خوش درجه عالی دلشی معلومات حوزی زنگ زنین دوستان عزیز. انا در مسئله لایکو بیم اگر امی لایکوش ما به حد کمی دوستان نفرایی که باری اول یکم بار شده در امی کانال ما در آمدین خانه ها را تماشا کرده سین خوش آمدین خوش به حالتون امی دستگیری شما پیشروی سعود تیجه می شود شما دستگیری کنین لایک ابونه و پادلیسه یگون کامنتر بهترین خدا خواهد با دلشی هر روزه پشین نوار داریم و در کانال سعود تیوی دوستان اگر داریم بینین خانه ها رو ما طریقی همی عدنی میگذاریم که در روزه با خیلی بسیارتر سعود می شود یک در آمده بینین کانال سعود تیوی را چخیل کانالی زور و دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی انا همی دومده در اتاج سیوم ما داریم کوارتیره یک خانگاه 58 کوادراتای ایره همی دو خانگاه کلان میکنین شهر ترسونزاده در 4 میکرورایون 250,000 نرخ خانه فروشی اریینتیر پروتیف مکتبی 96 3 اتاج همگی 12 اتاج دوم 58 کوادرات متر دو خانگاه کرده می شود ودمو 60 کوادرات سه خانگاه کیسه مشک عزیز حجتو شردمه واریانتی رسروچ که هم هسته این دوستان واریانتی بهترین خریداری انیق زنگ زنین با معامله دوره 150,000 سومونی پو سعودی سوز می شود حوزی زنگ زنین دوستان خیلی واریانت های رسروچ که کمه یا علیو کنین ایمی کانالی سعودو تیجه دوستان عزیز و دوستان میگذاریم با هشتمین کوارتیره فروشی یک حجرگاه ویدیو را بینین ویدیو را خونه کدام حالت در قرار داره 48 متر کوادراتی یک خانگاه حالتی کروبکه در اتاج 14 کوچه سودی شهر حصار در قرار داره هر یک شهر بخشه سود داره که دوستان در همون کوچه سود بوده است 240,000 سومون نرخ داشته است رقم های 33 و 38 اصلی معلومات شا میتونین دوستان زنگ زده بگیرین خانه را دلشی چیکار میکنین کدومیتون میخرین 240 تا معاملش خطی 48 کوادراتای ده خانگاه فسانش میکنین ریمونت کرده زندگی میکنین پروژه فسان کرده بنیش حجت خانه‌اش عدل میکنین کوخنیش تریزه میگذارین ده خانه را تریزه میگذارین زندگی را سر میکنین بچکو 48 کوادرات 240,000 سومانی خدا خواهد با معامله ساز داره دوستان و دوستان میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی 180,000 سومون کوارتیره دوستان یک حجرگاه کوارتیره در اتاج ششم مساحت باشه 35 کوادرات متر کوچه للین 54 بالای بلنیسه لقمانی حکیم در ناحیه باباجان غفوروف با چیز چوراش 180 3-0 معامله داره مرحبا دوستان امی خانه را ما در اخیر برای چی ماندیم چون که
кадоме ки наворои мора сабр карда тамошо мекунад, мо бисёр вақт ҳамо хонаҳои арзона дар ахир мегзорем ки навора гузаронда тамошо накунанд. хулоса дӯстон, навор ҷанбастид. чизе буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, мондем, ана буд далчи ма ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ҳаста роӣ кунен, рекламагузорӣ дар якчанд сайто, дар тикток, дар инстаграм, дар телеграм ва дар якчанд сайто сторис мешавад ки ҳаракат карда савдош мекунем.